media friends no jung tini TSF dengai kaisa press conference khaigani thamani ko amon na ang Hamalo Jamatia nironi TSF ni general secretary tian logo tongu Mr. Bibas chini chief organizing secretary te chini divisional leaders jung tini ma somani ko amon na nirok nugui ma khana kebang ma students rok tabok problem of class bahai ke school je kebang ma tahna 100+ school off khaijak man amo marjar fanang kan tabok aro je student pore nairo alka student thangani ke baksa admission na je omong kha government responsibility borok banai nai jate student rok omte hai jungjal ingana tei jung omono koi nai government no thik na for the development of the education nir omte step na ka hai fano kebang ma student rok to problem ta kong tong le nir ngai ne kang ke je school category aro kebang ma to SB school tongu ha te je class 5 primary amo tong issue kebang ma ngai man so omorok jate ingana tei student rok problem o ingana tei smooth functioning the admission process ngani bagai chung kone government na amar on nai gan bagai te chung khana kha kebang ma school teacher krei headmaster krei chung khana ni simi chung TSF chung school visit chengnai chung public no amon appeal khainai nirok sigei tang khang am tai issue rong tang khang nirok chung bai contact khai students hono koi nai nirok ta kiri di nirok nije duk ko nirok nije grievances nirok sono share khai di chung ready tongu nirok no bagai chung khorang ki sagani te je mansa chung nirok no support khayana boni bagai chung koi nai government rok omor no bo nirok naigen ingtang teacher krei ingkhang ke nirok recruitment process khai di tabok chung sigima ka je ko borok je subject amono teibo teacher crisis chung khnabu tangi bro recruitment na yang to nadi students rok se problem klai to government recruitment langang to so amon koi ne te student rok jate future ro omtai ke problem ungya ni bagai nirono koi ne smooth functioning ni bagai government amon wasok thang lai tabok chung nugui makha thangai salobo je college o je ragging mani students rok no nirok kamini phagai nirok agot law nirok porogan phagi nirok takiri Sungiron loge tongo nirok jemu sumani college nirok form fill up khai rodi problem ka nirok jung bai touch tongdi jung nirok no jeman sak jung help khayana jung one khaige jom ta ke ragging khainai rok no nirok no against jung action nanai te principal college ning school ning thang amon nirok ni responsibility je students rok no smooth admission process ni bagai nirok naiga ni bagai bon bai chung jot authority no koi nai jate future om ta hinga na tai te students ro nirok ta kiri di nirok admission process ka ha ke na nirok khalai di problem khang ke nirok chung bai contact heman tabok ang sanai je private hostel run khai tong nai hai ko hostel run khai tong especially chung no goi man suicide rate bang tong chini youth specially chung nirok no koi nai o je matter no nirok nai gani babe tani homale students rok borok pore gani khai hostel o kalang amon nirok responsibility nirok nai di amono cheri kaham ke nai di tani homale chung recently besung khana ka yang simna digi class 8 ni surai bokotok solai tv man borok to kaisa hostel o tong ha aro to 20-30 student to nai kaisa room so this different case amo hostel on responsibility nirok nai di sini team visit khai aro jung khna kha but still then nirok nai cheri nai di nirok ni samung jate students rok tuma face khai ta amon nirok ma busi nai bon bai chung nirok no koi nai jate future om te hai inga na te nirok no goi ma khana Japanese sagro tuma ngoi to illegal migrants Fatarani pagi aro settle kai pika without proper documents. So government na koi ne omonotoi nirok strong action na gang thang thangai rogo nirok no khana jotoni sigo
je malanjani bas tabung ni je heritage park aro chin borok kobang ma settle khaika aba government of thai takai bulldozer tilangai beroi cerai jodon eras kai tilang tang or ke tilang maya jeng government na koine omote hai ni rok sring tong khangke jeng PSF sring tongla o je isu rong ni rok serious naga ningteng boni bagai jeng appeal khainai o je matter ronogo daiti solution to bogan bagai पानी सागर सुविधा पानी सागर जों खनाका ते सोलें दावो जों खनाका जतनो जों कोइनाय ओ जे मैटर नो गवर्नमेंट सीरियसली नागा निंगथों आसिनो बरफ दे माने के साबो जे खपनि बरफ दे अनसादे पानी सागर अंगे जों खनाका आरो जे नुगो बि मांका आरो वानसार को सेटल खाइजा ते सोलें दावो के तो आरो चिनि बरफ नो but still then चिनि बरफ सेटल खाइबा नाम इलीगल ना ताने हमले गवर्नमेंट प्लेस नि रखाय के नामाया बै खायके आंके जों मा खायने हाया आमो इनजास्टिस जोंनाय बायनोनो नि जों मामा संनाय ताबक बरक सेटल खायके आंके नंबो खायके आंके ताबक ननो बरनाय बरनो बरनाय आंके तो आमो उंयाबले सो लीगली जों फाइट मा खायने ते गवर्नमेंट अमर न तैयै वान समथिं जों आमो नाय आमो के बांग्लादेश नि बरक दे जे स्टाइल खायनो नाकि जोंबो तो जों आरो विजिट खायमेया को एन जों जे सिमानि जे नुकमानि बरक आरो साखासे बरनि मुंसा डकुमेन्ट गरे सो जों वासो को यस बरक बांग्लादेश नि फायखाना हले बनि बागै गवर्नमेंट रक तांगे आस इट इज इंटरनेशनल इशू फरकसा फातार आस फैमिली गोबां मा फातारानि पागि सेटल खायका